Tinapalabas, saanen anabirukan da Victor ken Chona tinakidnap nga anak da. Nagdawat da iti kaasi ti Diyos, asapay kuma, tamaaddaan da manen iti anak. Banag, anay pangag ti kararagda. Impas ngay ni Chona ti may kaduwang anak da ken ni Victor. Pinanaganan da iti Jorin. Iti paraglabas ti panawen, pinadakkel ken minulimet ni Criselda iti nasaya at asursuro ti ampun na ani Maria Elisa. Iti panagsublin ni Criselda iti amana, kaduanan ni Elisa. Kastaunay ti ragsak ti lakay. Ket kunana, ang naragsak kanon amatay. Gaputa nagsublimet langan ni Criselda iti sidong na, ken adapayen apo ko na. Iti panaypadamag ni Dominic ken ni Victor ti panagsublin ni Criselda, kas taunay tiragsak na. Ngem na ilabag, idi ibaga ni Dominic, nga adda anak ni Criselda ang nagsubli iti lugar da. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela ana pauluan. Siit iti barokong. Ngam sigurado nga adda makigtut ka iti sumarunong ipagaking ka. No asino ti kadwana adimteng? Asino ti kadwana adimteng? Anak ni Criselda iti kinabalasan. Anya? Addan anak ni Criselda? Wan, ken balasanen. Anya? Victor, asino di kinasalitam iti cellphone mo? Ay, ni Dominic, honey. Anya timbaga na. Kwa. From Bangatang ay bagak. Oo, pwede ka makasungbat. Anya aya timbagakan ka ni Dominic. Impadamag na ang nagsubli ka nun ni Criselda. Anya, si Mang Putan. Uwed, honey. Ket sapay lang kumatay ti panagsubli na. Ket naglunitin di sugat ng palay taken kwala. Apo, Mang Damian, Criselda, umayag man. Bareng mo na Criselda ti mangilukat iti daw. Asino kayo kadi apo? Kan anya ti masapol yo? Ibalasang natin ang ilukat iti daw. Tata, asino ti masapol yo? Kwa iha. Di ko malolo, Madam yan. Wino saan ni Babang mo Criselda? Ay, awan da nga dua tata. Tanapan pinadoktor ni nanang ko ni Lolo Damian. Anya? Masakit ngamin ni lolong ko, tata. Iso na pantay di hospital, tata. Kasta ka di. Sige, baliwak to lang arudan ti umay. Tata? Anya ka di tinagan yo? Ibagak to kininanang ko ti iya ayo? Ibagam to latan na Dominic ko na. Sigod ang nasingerdak apagayam ni nanang mo. Iti pan nakakita kang Elisa. Kaslagduado ka ang anak ni Criselda. At tayong agkalanglangada. Ngam sa bagay. At damat dagitay saan agkalanglanganga gina. Malagip ko. Saan nga ta, ani Criselda, tinakaitidak iti malatag.
Wino anak da Victor Canchon. Ay. Sang pumat ama imbestigar ni Griselda. Mamuan damat nukuhan. Asyak din ang kidnap iti anak da Victor Canchon. Anday ta. Nakarubuat akon. Mabalin ko ti papan. Inakuntawan pa ni Tiona. Oh, Honey? ha. Addan ti asawak. Oh, honey, nakarubot ka mat. Kuha. Papanam. Sana mabalin ang mamuan na ti papanak. Oh, apaya di ka makatagari. Papanam aya. Inakitigayim ko si Mangpet. Manipod ije Canada. Imawag kat kurana nga jajaming kami kano. Anya. Oh, sige. Mapan ka nga rodan ngam di kag baybayag, ha? Yakpay nakapan iti papanak ngem kunama sa anak nagbaybayag. Gapot, andan tunas ka na pagsaritaan tayo ton sumangput ka. Anya day ta, honey? Ibagak to inton sumangput ka. O sige, mapan ka niti papanham, honey. Nanang, apay dagdag kayo mo si Mangpat. Sa dino ti ayan ni Lolo Damian. Na-confine, anak. Ha? Apay, anya ti findings ni Dr. kini Lolo. Ada ka no pneumonia na. Isu nga pinagbatidan. Ngam nagawidak. Taumayak mangalay kidaduma ka sa pulan na iji ospital. Anya matan. Imbag ta sinang patantananang. Tadan mang taripato kan kuana. Win anak. Ngam sang kadagulit na lata. Anaragsak ka nun amatay. Kaputa nagsubli akon iti denana. Unay matan ni Lolo. Sige anak, panawan ka pa'y ditoy. Tay nakman irubot dagiti alaag iti ospital. Ay, mabit lang, nanang. Pa Elisa. Ada imay itay alalaki dito'y balay. Katsapsapulan na kayo kin ni Lolo. Sino? Anya tinagan na? Dominic ka no, nanang. Nasingad kayo ka no nga agpagayam iti. Anya? Dominic? Wan, nanang. Talaga ka di kagam amo kayo? Wan anak. Kat agpaiso ti ko nana. Nasingad kami idi nga agayam. Angam ko nana. Baliwan nanto kano ti umay. Takayat na kayo kano ang makasarita kin ni Lolo. Agpay sungat hati na ibaga kanya kita ni Victor. Nga dagayom na si Mangput manipod Canada kat iso tinapanan na. Dominic na tumawawag. Kanya ka tatipaga na. Hello, Dominic. Agyaman na. Tasan ka nagsukat din ng bar, Jonah? Kumusta kan? Dominic, imbes na maragsakan na kitikanayon mo pa ng kumusta kanyak. Saan? Ano yan? Gapunta tunggal kumusta, anak. Kaslanda pa'y lapanagayat mo kanyak. Jonah. Adun atawon tinaglabas, Dominic. Isa punasan na kumandi ta panunot mo. Uod kayam. Anyat ibagam. Kaya't ko lang at amagan. No pinasyar mong desigo da pagayam mo ni Griselda. Saan pa ay? Kanawan diranta kamapan iti balayta. Di ka di mailiw, makisarsarita kan ko na. Tapay ko makakailiw ko akasarita. Sa bagay. Aman no saan ka awil kami ti balayda. Kapoy ti panangagaw mo kini Victor.
Asikot akay na. Mabalin ka di, Dominic. Saan tan alagipon tinapalabas? Apaya di mo kaya tatalyawan ti tukot tinapalabas. Gapo ka di taamom, nga ato tinapasaktam. Sumarden ka. Diyak kaya talagipon ti kalman nga bagbagam. Agpapada tayo nasaktan. Sikat di makagapo amin kadagidjay, Jonah. Dominic. Dahil kunakon. Nasa mo tinagbalin ang napalabas ko. Taging gaita, saan ko pa'y ngamo, no asino. Tinangpatay, itiday di mami. Jonah, Kansan lang anay jay, tinasaam ang napalabas ko. Kinidnapda, tinauna nga anak ko, ngaging gaita. Saan ko nga mono si bibiyag pay, wano natayan. Anak, agan-anos ka pa'y langag may sa dito'y balay Tawan mat sa bali amang bantay ka ni Lolom ijo ospital. Wananang. Uray ta kinasaritak ni Chari para bantay ni Lolom iti shop. Isot ti umay mangkadwakan ka dito'y balay inton rabi Saan nagmitkit di mabutang ngagmaymay sa amaturog dito'y balay, nanang? Nasaysayat mat lang no adda kadwam. Wan gayam. Asino ti kunayo a kinasarita yo amang itulnog kada kayo iti ospital. Ni Wilson nga asawa ni Sima. Anya tilugan ni Wilson, nanang? Tricycle. Nanang. Ada nagsardang ako siya iti arubayan. Asino nga taday ta umaya sa nga ili, anak? Griselda? Ni Victor. Amo yun, nanang? Uwan, anak. Amok unay ti dimtang asa nga ili. Agpaisugayam tinadamag ko, Griselda. Nga niya, Victor. Nga, adan anak mo. Uwan, Victor. Iso ni Maria Elisa. Agmano, ak? Tarabayan nakakumar ni Apo Diyos, iha. Agyaman, ak, angkal. Apay nga takas lang rin mag-utarik na. Itay nagmano kanya. Ito'y anak ni Griselda. Imbagak itay kini Victor asaan ngagbaybayag. Naimasad ang sabot na tinakisarsarita iti imbaga na pagayam na. Sa bagay, imbaga na ngagtsatsabing da. Adan ni Jorin nga anak ko. Mami, O iho, saksakit iti paspasungado niya. doa kayo kani daddy, mapaspasungada iho. Apay, napanan ni Daddy. Ada ka do gayom na simbang put manipo di Canada. Iso ti sinarak na. Sigurado nga raw na mabayagan ni Jay. Kunak ba ti tayasan nga agbaybayag iho? Adanas ka na pagsaritaan mi. Napatag ti pagsaritaan niyo, kunayo. Well, Anya kaliday Jay, Mami. Griselda, ti amok idikit adada ka sa napasamakin ka. Kapoy ti kinabayag tisan mo ang panagsubli di ti lugar tayo. Victor, gapo iti kinarasi dagiti karim. Napilitan ak nga imad dayo. Pagawanan ako, ma. Ket sa anak ang mauma ang mangulit-ulit iti dayta. Victor, aging gaita. Adda pala ang piglat agapuanam dito'y pusok. Nanang? Adatan ti anak ko. Umayan dito'y. Isardentan a pagsaritaan tinapalabas.
Well, Griselda. At doon kayo sa gana ka merienda tayo, nanang. Uncle Victor. Wow. Kaluto asupas. Paborito na ita, ha? Sapay lang kumata magustuhan nyo titimplak, Uncle. Mabit laang. Adaw mauawag. Nanang, asino dito umawag ka na kayo? Ni Manong mo, Wilson. Hello, Wilson. Anya? Nadadaal di tricycle mo? Kat saan na kun ama itulod i ospital? Oo, sige. Awan ti mabalin. Ala, bye. Siya kung timang itulog kan ka di ospital, Griselda. Anya? Well, mambarak mit namang sa rongkar kinita tadamian. Apag iso, nanang. Tao may kumatkitaan ni Lolo. Oo, nagam... Amam nga no. Well, kung amon, Griselda, taikarga kung nagiti alaan nyo agamit ni tatadamian di ospital. Umanugot kayo, nanang. Sige man laangan. Sa bagay, kunamat nga umay ka, anak. Apay nga ta. Ngawan mo tilangan ito, Roraya. Kuna na itay nga umayan. Tilukan ni Victor. Sudah jadi mabas. Kedua na tak Griselda kan Elisa. Iho, kumusta ti panagadal mo? Okay lang, mami. Basit lang nga na panaganos. Paggraduarak ton. Oh, nakaragragsak kami unay ka ni Dadim. Gapoy ti kinasingpet mo ga anak. Aguray ka, awan ka di pa'y ti ararmam. Awan pa'y, mami. Nasayaat. Siyakto ti agpili ti parakan ka, iho. Anya? May isa na mabalin na, mami. Sakti ron bang agpili iti ayatek? Saan kat ada kayo? Ada umawawag. Oh, Lika din daddy dahil umawawag, mami? saan, iho? O sino nga rod? Ni Tito mo, Dominic. Hello, Dominic. Dominic, apay nga bawag ka. Ada na patay kay padamag ko king ka. Anya dayta. Siguradong agburik lahit iti daram no mamam. Anya ba nun dayta, Dominic? Apay nga katawa ka. Ibagamon no anya tibagam, di nakpaggagaran. Sigurado ka kaya't mo amaamuan? Dominic, anya gamin dayta nga ipadamag mo? Ni Victor, nakita kakadwa na dagiti agina. Sino nga gina? Da Griselda kanilisa. Aniya. Kudak lalo nakalipat ni Victor nga saan pa'y mo't nagayam. Mami? Apay imburak yung tiba saan na ginuman nyo? Makapungtutak o na iho. Kumay kayo gapti pungtot ko. Sino ti kapungtot yo? Ni Dadim, iso ti kapungtot ko. Anya? Anya ti masol ni daddy kada kayo? E dito ta saan pa'y matasimang pet? Dajayan, simbang patanjo rin. Sige, dita ka, sabtak ni Dadim. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam,
Di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela na pauluan. Si iti barukong.